Jin Hoon. Second quarter. Yeah. Second quarter. Point Jin Hoon here. 32-35. Baron 32. BCA 35. Half time in here, second quarter results here. Point Jin Hoon, BCA 35. Qatar South Barons 34. Ani. Third quarter, no kill at Woyang.
Third quarter zawa point din hun hi 48 48 UCA 48 Barons 40 third quarter.
BCA กับ point ถึงหุ่นเลยกัน time ถึงหุ่นอีกคู่นี่ BCA 53 Barons 52 mid ทุ่มเลย second zone ดีกว่าสิ fourth quarter โอเคไม่กันนี่ point in hun yang ini 54-52 BCA lead fourth quarter minute nile second zone ni takwa ame basket câu là anh cho với đó nó tại thế đó này game mà tại thế đó này là vậy nào
second lead ka chia ni khat la second som ni le bali position thum le tem position liang vel to ku lo mani a foul bangin basket count ti chobi khata su dona point khatin an lead meka Barons lam hian point khata lu bel bas free throw khata lu bel chuan point in lead thei don ani point tu yang lead ta orang sin point tu yang lead ta tak Malaysia sendiri berhum cium ta Score Barons 59, BCL 56. Second subject, second song ni le pathum aloma orang paling point tu yang lead me kan BCL ball penalty to bangin free throw point ni dona lalu kota mày để mà căng cốc mày ạ quay về hướng điอย่างนี้ดิเป็นสองเชื่อมintentional foul an nei to a BCL min
time cut. Point 2. Roma. BCN time out nila. Sakta. 59-57 in.